Hadin baka klub Inter Miami kalau deban job ya ke Liga Skop. Dang kan kita yau badang syudep dag jingla ban yelek kai ba Lionel Messi. Ban mentapat kan pengkrek pat sakawai ke trofi kata dai ha ke US Open Cup. Kan dai ru ke jinge kon semifinal ke bala shaim step ha ko por South Tang persya ke klub Cincinnati. Ke jinge lek kai kan long ke bitenat bon hi ke bakrsan ya ke Inter Miami kinsnyau ba ke Inter Miami ke job lupa ya ke jinge kon hadin bakal deb job ya ke Liga Skop ke bayu kon persya ya ke tim bak line bor henry haba pai cha ke klub Cincinnati kan dai ke klub bak line bor haba pai ke jinge lek kai bala dem haba pai pat ke klub Inter Miami kam dai ke klub bak line bor haba pai ke jinge lek kai ha ke MLS dak bat hatraido ke meja kan point Henry na dok bawan Lionel Messi kabu jingma kat yaki tim kabak kendok kamut la shaim step bro kinong kerjaan Lionel Messi ke kemilinti bagi Inter Miami kan jam shushu ba pai chan ni kelumpung ha ke semoy baladep la job da ke Orlando City ban mentapat ke Orlando City kala rem dang ha ke round ke balai pewar te perlong na ke benta ban yok pe ya ni jingla kai ngan sebut ka link ha komen juga ni ke video Bat pilaro ban join ha ke WhatsApp group kenang bangan suk dan sen ya ke link kenang ba pinyo. Bat hadian mangal dep sen ya ke link bat ladang yo iki jingile kai na YouTube la na Facebook inbo lang hajo kenang ba pin suk ban yo page en iki jingile kai. Baladang im yo na YouTube bat Facebook pihak ban page lang ba ki website babon ki advertise. Henry dak ba pipule ki jinghi kai bala hikai ke website jongi pila ban yo page ya kan iki jinghi kon. Hawa pai pat sakawai ko kubor ke klub elekai na ke Indian Super League ka mohon began kalayo ban rung sa ka group stage ha ka AFC Cup hadin bakala ban pendrem ya ka klub na Bangladesh ka Aba Hani Dhaka Hawa pai sa na ke jingle kai de ka Aba Hani Dhaka ka balatam skmat dak kamit bakan nyaw Henry ka mohon began kalala an pai pat ya kan ka kon leng ba ka penalty leng ba ujasan ha kamit balai punyaw Hadin bak amahan bekan kala ban penyakai kan gijing elekai kelakut damar shikol ha kala ke benungkong Henry bawanan peteng ha kala ke paat mohon bekan kala ya ai shikol leng bak on kol belakum thep da umilat sayak shakol la jong Henry ke kol ke balai nak bentak mohon bekan laya thep da Armando ha ke menit ban riupau ndakan ni ke jingjob mohon bekan kala bo jaka yala de ha ke group stage jangka AFC Cup Di perlok tang kini ngin si kendo pat ha ke video wanang plet ban highlight bat share ke perlok jong pi kublai shibona